sa lo falava eu folofa fa felo ia tu le ngang fi tele lava e le swafa manu malo Yesu Kristo lo tato o li faola fai fo ina ia au te ina mai lo tu soifua ma lo mata wola foi mai se fo ile maftanga o fa pena tato fai pe tai o so lua te itasi a wa se fa poponga tato por kalame o le te paile ainga i le ngang fa lo tele lava i o te fa felo e toile ia mawalunga o le tato o tunu i tupu matamali ia meisele mamalu o le au fai ngā luenga a le atua so se fata fai taulanga so se tōvine o lo fa pena o na au ona mangalu lue ai a wale tau tuaina o le tala le Yesu Kristo fa pena fo ona o fa felo ia tula mal fa alo mai lava I maunga te tele se yo I maunga iti o te o folofam fa felo ia tu fa te tele lava ile tatou tua asina sina si o tatou o tunu o lo fa pena o na te talo pe io e moni e te talo uma tatou ai o te manatua ona o ila tau fa pena o lo tapua ia fai valo filima o e ngā lulue o a fo I ngā luenga o lo whiangai ma le ainga o tapenanga I o lava ina ialo ma whanau o ila tau lava nei o lo tapua I ma te talo I tonu mauta malawa ia o wale manui o tatou ainga ele ngā te tonu au tero nei ia o tunu I fafo a tonu le tulanga lava lei o tatou ainga Samoa o langona le nei tai o whaafelo I tuai ma le fia tele ia te utou malava o le nei foi taimi o te whaafelo ia tu ma le whaalolo tele lava o whalewhai ngā luenga malava o tatou ainga o whaamanuei nei lea pisinisi ma lea pisinisi o tatou tangata anu o lo ta ape le ngā te tonu au te nei a tunu I fafo o te whaafelo ia tu ma le whaalolo tele lava ia te utou malava malo lava le soifua ma le langi e mama whaaftai I le alofa o le atua o te talitonu o le alofa o le atua lo au ta ina I pea o tau mai tātou umai lo nanga le lei whaifu unto e maua le nei teimi tāua mo I tātou o le nei la tae au le nganga whaaloalo tele lava ia o te whaafelo e tuai I le pa ia mawalunga o lo whaafonga ma sila mai I le tātou polkalame o le toe tepa I le ainga I le nei fo I tae au ma lo lava le soifua ma le langi mama o le alofa le atua au ta ina mai ele o tau soifua o neu tātou taunu mai I le whai unga le nei tausanga le masina muli e vi I ai le ali e taunu e whaaftai tele lava I le alofa o le atua a wā o iesa au ta ita I nei tausanga atua o le alofa le o le ali whaaftai te whaafeilua I fo I mal whaalolo tele lava nai a inga o fitia le o pongsa o ne olvala au pa ia le atua ia ma pena le whaamawhanawhana le whinangalo alofa o le atua I o tau a inga o atu e sauninga o tāpenanga whaamoe le alofa le matai ia e manuia ai mea uma whia lava e mafuta mai ele nei tae au whaafelo I atu I lo a inga I lo fale le tamama tina o halo mawhanau e o la fo inai o tātou mātua bo grandparents I tono maota malawa tā lofa lava malo lava le soifua manuia o le nei tae au ona o le polkalame mulmuli nei al tō te pele ainga I le nei fo I tausanga polkalame mulmuli nei ia na malo o loa I fo I lea tātou tue a mata I fo I le tausanga fo tā le soifua I le alofa o le atua a le nei tae au ua iese manatu ia tau ona o le polkalame a tō te pele ainga I le vā o mātua ma whanau lea ua o manatu ai e whapena fo na mala awina ia alo ma whanau o nisi o tātou alo ma whanau e ma whauna avea ma malo whaalolongia foi I le nei tau le tō te pele ainga e o mai foi e talanoa atu a mātou talanoa I le tau o le foi taimi o le kirisimasi I o tātou ainga a la foi se o onga mo I tātou e mānei e foi a mai o so lātou finangalo e tau te whaafonga ma iai a bate foi sa utala ia e whapena foi o na utou whaafonga foi ma tu whaate foi na ialo ma whanau wa utsali tonu o lo lātou fisosoani ma lo lātou finangalo ia e manuia e foi ia o tātou ainga pe whapena foi o na lātou fisosoani mai e whapena o na ngā lulu e whaatasi o ne la tae au lo whaatei tali o fitu na I pea tātou malo whaalolongia o nisi o alo ma whanau o lo iai ia le sunga ia salvation o lo wha moe moe ia sei muliane o le a
o mai fo me tatou mafuta ia ole fa pena fo ia Mareta Filiva Shalom Filipi ia fa pena fo o tono le tatou office fa salau nei ia lo ye na ia lo mafana ia o vala awina fo il nei tai au a fu se ia na te mai ta ia o mai tatou te mafuta fa tas ia o te langona e tau tele po le ala vale tala bo na ia lo mafana le matou te mafuta tu office nei ia o le tamaita i le titi lava i lo utu lea tau matau o lo ia le tamaita i le o Iva lona swafa ia esfululua tausanga mafuta mai ia fa pena fo i male Iva Ginger ia fa pena fo i male lo utu tau male o lo ia tamaita i le o Julia Tila o la ua wa vea fo i manisi o malo o tatou e matou te fa pena na fa aswatu le whanau a lo fa pena na mafuta mai fo ia le manatu o le sunga ia salvation tia ia fa pena fo i manisi o le amwhauna mafuta mai fo o nisi o tatou malo o Mareta Filiva ma Shalom Filipi o le nei tai au tala noa le Kirisimasi mo tatou umalava e tatou te langona le fia ma le whaaftai a tau lo le teimi o whainga malo longa le Kirisimasi o se teimi fia i te tonu o tatou Aiga o le kalena ale au Kerisiano pe e tuli matai le tāua fo le taimi o le Kirisimasi o nei te le tāua i au tau finangalo mo tātou loto ai o fo i tangata la tau te le tali tonu i le ali la tau te whaatalitali fo i mo le taimi o le Kirisimasi o wal whaamanatuina o ia taimi tāua le soifua ma le ola o tangata o le lalolangi o nei la tai au o le awha penau tala noa maalo ma whanau foi a wa o Aiga por kalame te Tepa le Aiga o vao mātua ma whanau o lona wingo tamama le tina ia moutou walo ma tātou whanau ia lewa o vai atu o mafuta mai nisi o i lātou nei i le nei la tai au ia o te whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava ia o penao na o whaafelo i atu iai po Mareta to o Shalom whaapena fo i salvation i le lei lava le moto o le pā a wailoa ia whaamole mole lava salvation talofa lava ma lo le soifua ia sauno mai whaamole mole lava talofa lava tina ma lo le soifua soifua dai lava mo le mafuta mai ia o lo ia le tua fine po le fine fo o lo mafuta mai talofa lava ia te o te mai tai ia a tono o le amun muliane o sauno mai o po Mareta po Shalom o lo mafuta mai ia ai talofa lava ia malo lava soifua good morning malo soifua no falava aftai ia o le mata mafuta atu tono le ofisa nei ia o naitene ia o le peona o avatu o stasi o le maitai le o Iva sfululua tausanga ia talofa lava Iva talofa lava tina fa talofa atu fo i le mamalu ma le paia o whaafafonga mai mua mai fo i le nei taia ma lo le soifua ma le lalangi e mama ma lo lava whaaftai ia o le si tule ia talofa si aula Julia ma lo soifua talofa tina ia o te whatalofa atu fo i le paia ma le mamalu le atonu o lo whapea o na whaafonga mamai mua mai i lene taiao i ala i lene polo kalame ia o te whatalofa atu fo i tama ma tina ma tutua ma lo soifua talofa lava ma lo lava whaaftaitele lava ia atonu la sauno mai fo nisi o alo ma whanau fo i sitai muliane ai o tatou whaatalitanoanga ia moe o lo mafuta mai fo ina ialo ma whanau te loa o whaamole mole lava e le lele moto le pā ua i loa atonu o salvation lewa mafuta mai ia salvation ia lava tuile fasili o na o lete mata ata mai ia whaamole mole lava i sauno mai o le leo tatou tūlata ne il whailonga ina o le Kirisimasi ia te oe lava o le ale tāua le Kirisimasi a te oe le talavou whaamole mole lava ma le whaalo alo yeah, Lavaya. Christmas is like a time when we spend time. Oh,
it's like a day when we spend time with families and friends, reuniting with lost contact with friends and that, and just coming together for photo, just having fun with one another and spending time with them, and just Oh, that's good. Malo lava. Ya tunu langona lea o pe ona saunoa iai. O se taimi lelei e mafutai pe ona o watu. O wala wina le whanau a wa le mea moni lava o tātou ainga. O se taimi e fia ai mo mai whaatasi ai. Ai se tau fo ona tātou a watu ia te ila tolu fisi. O la le tau o le taimi neo Krismasi ia te ila tolu la tau o langa. Ia le fo e pe a wha popo mai ele tō fine o lo ua iai lunga. O le tātou ngāwhatanga i le nei lava taimi, ma lo le soifua i le leifo i le saunoa mai, ma le whaalolo tele lava. Whaftai lava mo le awa no. O le Christmasi, taua lava ia te mātou tupulanga. O wa le whanau mai le pepe fau o le Christmasi. Like Salvation said, it's a time for Christmas is for family time as well, spending quality time with family and to celebrate the life of the new baby Jesus. Tai lava mo le awa no. Ma lo whaftai tele lava ia matua moni ma wha maoni lava le vaianga tāua. E tāua tele le taimi o le Krismasi. Ala sau tala le i Julia le Krismasi mo oe o le ale le Krismasi ia te o le ale tāua o Krismasi. O le Krismasi, o le aso e whamana tuina i lene lalolangi i le whanau mai o le pepe fau o le tato le i whaola. Nei e tele lava. Ia, whaafitai tele lava. E nei e whina ngalo malangona o tamaiti e wholasia. Leo ua whapena ana saunoa i lātou. Pe ona lātou a mai a tātou le nei tātou. Le taimira soifua mai. O lo tātou wali i whaola o Yesu Keriso mo i tātou, o le soifua o le ali. Ai, o te abatu la fo ia te utou malu whaololo tele lava. A whai o le soifua lea o lo tātou matai po o Yesu Keriso, o le soifua tātou te fia o mai, o le taimi o le whainga mea alofa. A wā pe ona o avatu o le taimi o le whainga mea alofa. E ese whai upu mai le fiong pa ia le atua o lo whapea mai, ele Ioane e tolu fai upo sifulu ma leono. A tonu e sila fia mai loa uma i tātou o lo whapea mai a wā wa whapea lava o nā lofa mai o le atua. Ile lalolangi, wa ia awina mai ailo nā tali i pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. Ia maua leola e whaavavau. Ia mwhai o nā whaperetania a tonu monisi o na leo te whaalonga tua ele leifo le. Yes, if I let John 3:16, tātou uman ne whaamalamola malo whaaloro tele lava. Ia, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Ia tonu ole nā, ole aunga lava le ole soifua Yesu Keriso, e moni lava, ole alofa lava ole atua mo i tātou. Ia na whapena na whanau mai eile li i whaola mo i tātou i le lalolangi le nei. Ai se i ofisilia tu lava whaamole mole lava e le leifoi mo le whaafonfo i le tātou ainga. Ai mo o tau le whanau whaamole mole lava. Mo oe salvation whaamole mole. A whai o le soifua Yesu Keriso. La se mea lofa foi e te abatu mole li po oe foi. A pe a whape o le la tātou whai mea lofa ne ave a Yesu. For you, if you're giving a gift to Christ because it's his birthday, what would you give him? Time 11 not. Probably spend time with him as well. Since there's no more school in that, and just give him my gratitude and praise to him for all he's done this year for me. And yep. Malo, whaftai. Ia, o le tua fine foi, pen whaina e a mai sau fina ngalo, i le tātou wa inga wale tātou whai mea alofa, atonu wa lewa na uman whaatau tātou mea alofa, wa lalo la au ki usimasi, o le si foi le fua po le so, tofi po le sfarei le wha, o lo o fua o le whangu manongi mo le tina, po o ai, ai mo e pia whai lawa le soifo Yesu, o la se mea alofa le o soifo mai Yesu le tino, ai mo oe,
Ma lo whaalolo tele lava. O la se mea alofa pe a whai mo oe e te avea mo le ali i le nei Christmas. Ia, whawhitai lava tina mo le whawhisili. E mua mo lawa no whaatalo whaatsu I le pa ia mai malo Samoa wa whaafonga mai fo I le tato pol kalame le nei tūla o le aso. Ia, o le whisili. Ia, e peona e sau noa o tato alio Yesu Keriso, tato te leilo atu. You know, Jesus is, he's invisible, but he is visible in our hearts. Amen. O se mea alofa taua, e mawhai ona tato tu inatu, mo le whanau mai o Yesu, o lo tato si usai, o lo tato sabavali, e tusa maala o fasino mai I le awhionga pa ia o le atua. Ai me se ai foi o le tuinatu, o le avea o Yesu Keriso malo ali I malo whaola. O se mea alofa taua lea e le whapea na o mo Yesu, ai me se foi mo oe malo wola whaaleanganga. Ia, o lea se tali atu mal whaaloalo, whaatai. Whaafitai lava mo le sila fia, ia malo uiloa fo I mal whaalolo atu na lea whaina. Ona pe ona o whai atu tei mo mole ta mātou wheloa ia I masia o whanau lunga. O le suafa wha mole lava, ia ai fia fo I au tausanga. Ia ai fia fo I le e kāle sia te tāpua iai, mal whaalolo tele lava. Ia, talo falava o lo ingo shalom vai nuanga Filipi, e luas fulu ma le lua o tausanga, ma o lo o iai I le whakasai po se sei mangele sa e nei. Whaafitai tele lava shalom. O le winga leo le whaamtalanga. E le lei lava le sila fia. O lo o wala awina. Fia lava e mai ei whanau. E su mai ei whaafitai tele mo lo taimi. Shalom o e amai. O fuina mai lo taimi. We value your time. E mai lo vaenga tu inatu mo tātou. Ainga lo whaafonga mai mana ia tele lea whaasua mai fo I stasi o tamaitai. Ia peona o whai ata mana ia tele age group a tonu la asang no fo ia salvation stem I ona tausanga lua suma le tolu ia whaapena peona whaat o Julius fulu lima ia ma iwa e se fulu ma le lua o la tausanga. Ai mana ia le mai o la tau input ma tufa mai e ka le sia o lo tāpua I e fo I la tau. Se itoi fo I mai lava ia mole lava Julia. Ia, se fai sau tala. A fai le la ta pensa me alofa mo Yesu. O la se me alofa e te avea mo Yesu. E te fai me alofa I le nei tai mo Christmas. Ia, first tai tina mo le avanoa. O le me alofa o te avatu. Ia, Yesu, o le usiusita ia. Usiusita ia na tula fono ua fola mai. Tene le lei. So onga le aonga. Ma avela ola mo Yesu. Whaafitai, mana ia tele, mana ia o langona ia o le whanau o le. Ai whapea o iwa, o la se mea alofa te ave mo Yesu I la soifua. Le tala le tene sifulua tausanga, o la se mea alofa ave mo Yesu. Anga le lei e isi tangata. Be kind. Le lei tele, mana ia le mele o e amai iwa. Awa o Yesu na anga le lei a fio mai. So e le lei fo I lalo whaataitai. Muli tūlanga au mana ia mea o mai wa lo fasila o tamaiti. E amai lava I lātou e tamaiti talavou nei, ai mai se e fo o sāno atu. Langona lava o le whanau ia o lo tufa atu, mai lona loto, po lale mea alofa mwhai o na ia avatu mo Yesu I le nei vai tau o le Christmas. Ia ona o le taimi o le atu inatu o le sunga ia le malu, o whaasalau wha business. Ia ona toi fo I mai fo I lea, Pena Shalom Salvation ma Eva ma Julia. E tato to tala noa atili, monisi tala wale tato por kalame e whaftai lava. Ia, por kalame to te pale ainga le nei tai au, por kalame whapitoa mo le taimi. Mai tau le whaatatari atu mo le soifua mai o tato li whaola o Yesu Keriso. Whaftai tele lava le talieina fo I ma le ofo ina mai, fo I o le taimi o I lato mwhana mafuta mai le nei tai au. Ia ma leo Pena na mafuta mai marita filiva talo falava marita ma lole soifua ia saunoa ia whaaftei mole su mai foi tato mafuta talo falava tina ia olo ingo marita filiva e se fulu male balu tsosanga o te au wai foi le au lotu e whakasa po se mangile sai tala va mole ava no tina
Ia, whaaftai tele lava. Ia, au tātou iei pēr a tonu o lo whaafonga mai pēr le tātou o tuma. I sau noanga le tūlanga le pēr na fisilingi ai fo i lātou mo mai lātou. Manatu foi. Ma nei ala foi. Pe a whai wale tātou tuli matai sa noa i lātou matufa mai. O le alofa o le atua pēr le foi upu na whapena na amatai nai foi matala noa tuai. I le alofa o le atua nei awina mai ailo nātali i pele ina ia. Whaoleina i tātou. La soifua la kiriso. Whaamule mole lava marita. Mo e lava ia personally. A whai o lau mea alofa a mole li a watatu te whai mea alofa uma i o tātou ainga o wō mai masan. A mo e lava ia o la se mea alofa pe a whai lau filfilinga. Pe a wha pea lava o lea e te whai mea alofa mai lo loto mole li i le nei tau sanga fo i malo wha alo tele. Yeah, first I love my facility now. My present to Jesus for this Christmas. Like we all know, the birth of Jesus Christ, it's like it represents a new beginning. So therefore, this is a new beginning for us to restart on our spiritual journey. Like the girl said, be more kind and give our life for Jesus this Christmas. Taylor mole ava notina. Ma nei tele whaaftai tele lava mareta e moni lava. Ioi. O le amatanga fōu. Mana i tele, awa o tātou umalava. E ei o tātou whaale i tonu o tātou ainga, i laulava savalinga, o ele tama, o ele teine, o ele tama, o ele tina, o ele atali, o ele afine. I ei me sa whaale i tonu ai, e whai mai marita, it's a new beginning. O le atua, e fōu i asa uma. Whai mai e fōu le alofa o le atua i asa uma. Na e tu sia mai le fiong pa ia a le atua moli mawina. E wha maoni le atua e faulo nalof. So, e wha fawina, awani e pole tamaha tina a tali ia fine, a whao tātou wha tamala. Pe ona sao no mare tamana ia tele, o fwoi nātu le mea lofa, o le wha fawina o lo wola, wha te tele lava marita molea, mātang o fi o mea ia. E ala ona o tau mo whaifo, e wha taile whanau, tu lo lava i alo ma whanau tala wō mai lātou wō mai nei. Ai o mea ia tātou te manatu natu e, e ma whai e ona whawhangu i o tātou ainga, toi tepa i le ainga. O le ala le Nepal Kalami, o le manuia le tino, loto ma whawhau ma le anganga. O se teimi tāua o le kirisimasi, ai tāua tele le alofa o le atua, a wala mai a Yesu Kiriso. Whaftai a Marita mo le nei vai taimi o lea o te iloa fo i whaamole mole lava la atuli loina pea oe i le nei taimi i se tala atu fo. O la sau tala noa atu fo i lea e tātou te lea a vatu se o inga i tātou ainga a e se uwhapea o se whautuanga encouragement e tu ina atu mo tātou ainga e o fo i lo ainga ma lo fo i ainga le nei vai tau whaamole mole lava. Yeah, first say love mole facilitina. Like you said, what's the word encouragement? Not only for our elders, but for the tupulanga talavo. I think my word of encouragement is to spend quality time with family because tomorrow is never promised. With Christmas coming up, you know this is a time of happiness, time of joy, and it's time to spend. It's a good time to spend quality time with family. So I think that's my word of encouragement for the youth today is tomorrow is never promised. So make use of that time with your family, your friends, and to also strengthen your bond and your relationship with God as well. Ma nei te whawhetai tele lava. A ton mo o tōna e whaafonga mai. Ma nei o tātou whaongaina umanga ngana e lua. Whaapirtania ma le Samoa. E ma nei le loloto le finangalo le atua. Wa awala mai tala vou le nei tai au. E sao le lei. Ia upu whaala e au. O fonga ina mai e le whanau. E monia le fionga pa ia le atua. E awala ese le alofa o le atua. Awala mai yalo ma whanau. Whaongaina e le atua. Ia whanau le nei tāpena o watu le fianga le loto o no mo whai o na talia mai le wala au euina ese e ka le sia lo o tāpua iai ia o le nāpe o tau whaafonga mai e whakasa o le o whapena o tāpua iai nisi o whanau ia o au tamai tai fo i lea la aite te o lua i o nisi o alam whanau te tonu o sia mātou fo i ka le sia wapatong Kerisiano Samoa i West Harbour ia e mesfoli sunga ia Salvation a tonu la afonga ina mai muli le e ka le sia e tāpua iai ai o le
Ole awala o mayele vainga o fia lava le tō vine o loo tāpua iai. Ai lo fa pena tātou manatu ma le whātou tua ma le tali tonu. Tātou talia fo ila upu wa amaya ila tau ile nei tai au. Julia fa mole lava. Ile taimi nei, you know, during this holidays, o la se encouragement mo oi taimi mo tātou ainga fa mole lava. Fo ye. Na o se tala o ele afine mo moli ati o tātou ainga fa mole lava. First time I'll ever know. Just like what she said, like spend quality time with each other, because you never know like what will happen the next day. So like make the most of it as you can, and yeah. Le whaftai, māneia, le ful mātala pe a whioi. Le māneia telo nisi o vaenga i taua. O le tala noa lea maainga, i te tonu o le vau mātua ma whanau, mātua ma lo whaalaro tele lava, teimi le tu uhawa noa ai foi. Tonu se teimi la ngona ai foi le leo le whanau, o le asa lātou whaamatalanga, o le asa mea manao e tala noa mai ai, o se teimi le lei, e fo ile e fitu fa ile o malolo ma ya onga taimi sa ta o sa se whanau. It's a time of joy, you know, it's a time of fear to tono ainga salvation se ia mai sau tala fa mole lava mole va en o le tatou fa tal no anga fa mole an encouragement is probably keeping in touch with family, friends, lost contact with friends, and as one of the sisters said, spending quality time with them, cherish those moments, because like as the Bible said, we don't know what happens in the next 5 minutes, and just having fun with them while you have that moment, and yeah. Malo fa tai ia fa tawaina ma futa ma ainga wa le taimi atona ye time for ye e ma futa I pe o tafaonga o se fesa utale le vainga matanga ainga pea foi runga awala na tala foi pea foi tifanga baba ai foi to whanau Nis foi taimi pe ao le o ta fau le beach po atu lang fa pena ia matala pe o fautuanga umana mele ngata le tu fa le nganga al fa pena na matala o fe lava tatu te fe ye ma ye le vaenga le ole alo fo le tasi ma le anga le o le tasi Eva is se tala fai o la se encouragement to our people out there Feso soani o folo feso soani lo tua oi mana ye tele o folo so soani mo lo tua oi le tele o le anga le tau mo 5 so soani o nisi o taimi mal fa alo tele alo ma fa na light e ye nai tamama tu sina ma tua ya tonu o nisi e te beto tau la fa tau ya o isi fo ye feita pe ate e wa fa ya tu pa I hope you don't get offended. Would you like me to give you a hand? Pe o langona fa pena tala no e mal fa alo. E nisi fo pe mana o mo le vau tu lo lava. O ala ba tu lang pena al fa feloa I lava. La tu wati a mareta po shalom. E fa mai nisi o lua saunoanga mal fa alo tele lava. E fa popo mo tato por kalame ile nei tai au. Ile taimi nei o alo ato tato ainga e kale sia foi. Mana tua o tātou ainga o le vale o le tamama tina. Ai masani lava o na o tala noa fo I alo ma whanau. O e kalesia o tātou ainga lau tele ia. Ia te tau ona ye le ava fata, the respect for the elders. La atua tia ia mareta ma shalom. A fo inisi me te lua fia sauno e malo whaalo tele lava. Ia, whaftaisina mo le ava noa. Ma na ia foi faso na ia na eu tuangane ma na eu so foi le neitula na se fa poponga foi le fesili ia e moni lava ai me se lava yo tatso tua sina o tatso te mama tina matsua ai me se le nei vai tsemi ia ole alo fa lava ia o le so ani ia pe na sa no foi se tasi oso
O le tama whai lava o tātou tupulanga I atangia fōlinga alofa o le atua, e alai tātou a mio e whai, o mea tātou te whaatino, ai me se lava le alofa I o tātou tua oia wa, o le mea lava lea na whaia e leo tātou ali o Yesu Keriso. Ai me se le nei vai teimio lo tātou whaamanatu ina mai, lona whanau mai. Ia, o se whautuanga lava, o se whamalosi au, tātou sama whaina ia, ina ia tātou atangia fōlinga alofa o Yesu, ma ina ia tātou whaatino fua alofa o le atua, fua le anganga o le atua, o lo tusi le awhionga pa ia fōi, o le alofa, o le angalei, o le file mu, o le oli fōi, ai me se ele nei taimi, sau lava na tātou mao le loto oli, mai loto fia. Ia I le itu lea whale ainga. O se vai taimi le lei tele lea, sa tau ai ona tātou fofoni whawhitauli, ai me se ai olo tātou anga I atu le tau sanga fōu. O alawa mea na suku le nei tau sanga, you know, we may not have seen eye to eye with some of our family members. E foi taimi na whailangi foi langa o nisi o tātou a inga, ai o se taimi le leile nei o le tātou fofo o ni whawhitauli. Na tātou anga I atu loi le tau sanga fōu o lo fia lava, ma o lo manuia o tātou a inga. Ia, o lea se whamatalanga whawhitai lava. That's wonderful. Whawhitai tele lava esele māneia. O langona ia ta māneia tele pe o le langona lea na o manatuai. Māneia le wala au watu te o mai tau te saunoa. E tau te tu whātou whaafonga maila tātou o tunu. A wā o tau o le lumanai lea o tātou e kalesia o tātou ainga. Māneia tele whaafitai tele lava, you know, the joy of the Lord e ta ua le oli. Joy of the Lord is our strength. Māneia o na fua le nganga, the fruit of the Spirit. Ese le māneia o nei mea uma o e tuwha mai. O le whaafonga o tātou ainga, o tātou e kalesia, o alo mawhanau, o mea le lei uma ia, pe ona wa o Yesu lava ia, o le na fio mai o whaamangalo, māneia tele. Pe ona e ta ua, we didn't see eye to eye with others, ioi, la na I tāles, o le teimi nei, pe ona sauno atu o le whanau, maua le nganga le loto whaamangalo, mana tua foi. Na fio mai lava le pepe o Krisimasi, ma lo wali whaola, ina ia whaamangalo ina o tātou wangsala. O le te tau ai fo na mua e tātou, o le tātou whaamangalo atu, ia maua e tātou, o le golden rule, whai mai, ia e alofa I le atua ma lo loto atoa ma lo wanganga ato ia alofa I le loto a oi e pei o e lava I ate oe. O le tula fono wha auro lea e te taula an tātou alofa ma wha mangalo. Ia le tasi o uso wha mole sau wha poponga wha mole ma le wha alo. Whaaftai shalom. Yeah. Atono la tu ina atu ia salvation is if poponga salvation so tala fai nei taimi fa mole. Is there anything else you'd like to share to your brothers and sisters out there, you know, for Christmas? The meaning, true meaning of Christmas and what? Just an encouragement? As of we know, God is love. We've seen it throughout the year with His help and mercy upon us. And I'd just like to encourage you to share that love with one another. And yeah, it's lending a hand to one another. Yeah, it's taking care of your family, spending time with your family. Yeah, that's all for me. Whaftaitele lava. E isi si vaenga fia whapopoi se tasi o uso fo I o lo mafuta mai le nei tai au? Tai lava maleo no. Just another word of encouragement for the youth out there is to remember the real reason for the season. Yes. You know, this is all about the birth of our baby Jesus Christ.
And just knowing that it's not about the materialistic things. It's not about the presents. It's not about what we receive physically, but I think taking in more of how we can work on on the spiritual side of things. Like I mentioned before, this is a new beginning. Therefore, new beginning for everything: our relationship with our family, our relationship with our friends, and most importantly, our relationship with our Savior Lord Jesus Christ. Mana ia tele mafutanga mafanafana i tonu ainga mafanafana le mafutanga i le uso o le tuangane ma le tuafine o le tamama le tina le extended family tatou tangata Samoa tele o tatou ainga o uso o uncles o aunties o tausonga o tau cousins ngana Peritania e ile nganga le lofa o se temi taua foi pe na sanol fanau e te failo atu le lofa o le li. It's all about God's love. Whaelo atu, a whai o le tama malitene ke usiano, e te talitonu i le atua, loa o ina o lo ngā lue pela o whai ngā lue ngā le atua. A mese foi o tau mātua, mō tātou mātua, o mātua o grandparents, grandpa, ma grandma, talo whai o talitonu, tele o taimi o loo, whai ngā lotu, i afiafi, whaafitai ai i le atua, au ne whaangaloina, lea vaenga tāua, e nei fo i taimi, pe o na watu le whanau o taimi e mafutai a inga fia whaile barbecue, whai tūlanga uma, e māneia uma nei mea uma, e lea tāu fia wa o celebrations uma nei mea uma, ai awane i ngalo le a ano moni o le taimi o Christmas, pe o na whai atu, e whailonga uma e tangata. Everyone in the world look forward for Christmas. It's a time of celebrations, of giving gifts and, being with families, going away for a holiday. Taimi pena. Ai awane ingalo le whana wale atua. Tātou umala pe sa no tamaiti. Le a ano moni al Christmasi i le whanau a le atua. So tepa le ainga whamanatu pele manuia maloloina i le itu i le tino, loto, mafau. Ai sili i le anganga. Se tasi o vaenga tāua o te fia vatul nei tā atono lo whaafonga mali pa ia malu tātou o tinu. Mana tua o lo tino o le malu ia o le atua. Tā ua nisi o le whanau taimi e mafutai a inga. I o le telefo le a whai pāti matulang pe. Le se a whaina, māneia, mafuta. Ai e sila fia ma e loa tausinga o lo tino. Ili tau mawhaino le awa o atulanga ia e mātaala. Mātaala pe lava o watu taimi fo ile nei o te whaamanatu ai, tono o tātou whale o te watu pele to te pele ainga. Know where your children are. Wa ai po fe ia lau whanau. Ia e tu ina lau whanau seisi ainga le Kirisimasi e ia lau whaatua tuanga. Lo saunga le mūlo ainga o le taimi le nei o tele whainga tām whaafita uli, o whanau e whaapenana sa waina o tamaita i tū mātanga, ma lo whaaloalu tele lama, e le alo se upu wa le mea moni o le mea le tupu i taimi whaapenei. So be careful, be mindful of where your children are. Whaamule mole lava a o atu tamaiti, ma ai o lava fo i mea o lo i eile whanau, whaamule mole, pe ona abatu e Julia, mātaala pe a o ta vale, a wole so o nalu ta vale i la vea, o fo i matawhangai e ta whawai. E au ngā umane i whautonga matala no mai il whanau, whaamua le atua le nei fo i vai tau, o la tau tu atua le ava noa le nei e mumoli eini o walo whaanga, tu inatu i a Mareta ma Shalom, im Salvation, muli eino o tātou taimi, i ma whaamanuia fo i atou e kālesia. E we fo nei tai whaafitai atua i sunga i whaafengainga, ma a inga fo i a maise o tau mātua o le whaatanga ina mai, ma tu ina mai o tau wabano o tau taimi, Mareta, ma Shalom, Salvation, o Eva, ma Julia. E o mai e o tau walo ma tātou whanau. E tuwha mai, le alofa o le atua e awala i nea la tau tala. Awane e whaatamala, awane e whaatawaa ma lo whaalo tele lava ma ta ele o loto mātua. Awane e whaatawaa i a te utou. Upu ua abate o le whanau ma lo whaalo alo. O le ala le o te wala au wina ai. Wa ele leilo la tau whafonga i nātu.
Wa au tātou wa o ina i alo ma whanau ina i Savavali ala o le leifo leo mai. O lo o whapena o na sau no atu ma tufa atu mo o tau. Ala atu atu nei a manoa muli muli, ya ama tamaya ya ma reta, so ma shalom, ya ma salvation, ya na whai ulele au tamai tailea. Ya o ni au tau wha manuia foi, ya ma se upu muli muli wa e manatu e tu whaina. Mo tātou ainga al por kalame tu Tepa ile ainga mo kiwisimasi wha mole lava. O tala mo la no. Ya mo moana mo le atlanga ng fatsay at wala tina awale ni no tawa o matumo ina ile ni faitaya. Yung mo le atsuni matu faso awale ni time by time le kiwisimasi. Ya ai famanuia lava le kiwisimasi me tasanga fo itunga ta umolo fa fonga mai le ni taya. Ya a me se foi kalesia taitasi o tato ainga mawo. Ya whamanuia tile mai lia tui ati o tō uma. Whaftai lava mo le awa noa. Whaftai, ya, whamole, ya. Ya, whaftai, pēna whaaleo atu le anganga whaftai foi le usua maareta. Ya, mo le atu la foi le anganga whaftai at ia te ole tina whapea le awaunanga le Radio Samoa. Mo le nei foi awa no ma whaiona whaaleo ina foi ni manatu ma whaasoa ia awa le tatu pol kalame o le Tepa itua mo Aiga. Ia e mo le atu lava le whaftai a te oto. Ia foi le alofa le atua o ma whaifoe no tatu ma foi le nei mawhatanga. O se awa no wha aur foi e le maua I aso uma. Ai o vi inga lava ile tu fai foi na tsatso ma futsa ya famanu ya tu foi le Christmas ma tsa nga foi ya te oto ai me se foi o ainga ma wo o lo fa fonga mai mani fa pe foi ainga lo o salia ma Samoa ya ma so se tu foi o le nei la lo lang e famanu ya tu foi le Christmas ma tsa nga fo e kalesia tsaitsasi ai me se ai ya le matse kalesia I po se mangele sae Lalo le awaunanga le sunga whawhia ngainga ia Reverend Victor Powesi mai whaletsuia Salome e mole foi alo whaanga ia I o mato ainga o loo nofo maa mau nei New Zealand ia o se tala le atu tina whaftai lava mole awa noa ia whamanuia lava le atu whaftai. Haftai, your salvation. Would you like to say a few words, last words for our program? So noanga. I just thank you, Mum, for giving us the opportunity to express our opinion on what Christmas is, and just defining what Christmas is to us. And it's like to wish everyone Merry Christmas. Everyone watching from out of New Zealand, within New Zealand. Shout out to the Prayer for Israel Ministry, and another word of encouragement. I've seen many getting into those weight loss challenges. I just like to encourage you to keep pushing yourself past your limits, get beyond your limits. I just never stop grinding it. And yeah, that's all for me. I'd like to thank you, Mum, and I'd like to thank you, the Radio Samoa community. Thank you. Tele lava salvation. Ya atono o taimi nei a whata tali fo ile whamul mole lava o temanatu o taimi nei vala au mai e tatou me alofa a lala mai pia tatou peno e lua me alofa o te penaina ta I se lau ta la whamul mole lava lau sunga le o tiute sunga le wha lau whamul mole lava e salaina vave al tatou telefoni o e mawhaina wala au mai o wala au mua e lua e maua le tali o le fasili lea whaamule mole lava o le ale upu le atua na amataina le tatou pol kalame whaamule mole lava le malu o na e fia maua ni se mole tatou o lo e me alofa e lua ta I se lau ta la a e talaina whaamule mole wala au mai I le taimile nei whaamule mole o le ale upu le atua na talaina le tatou pol kalame wala au mai ta telefoni tolu fitu tasi lima I batolu wala au mai ai whaamule mole le mātou peno ai apa tatou usu whaatasi mai le pese fo ilea e la utamai whaafitaia I le atua wa tatou te loa umale pese le na a o wala au manisi e to olua I ona
vai po e to lu la le upo le tua le na va tu tai au le nei a tata usfa tasi mai fa mole lava ma retam shalom salvation ma Eva ma Julia usa tata pese elo tamai fa aftai ona paulo le pese te lo tata te lo uma upu ia fa mole lava elo utamai ua fa afetai ua sililo ua whaia ia umata mawhai ta whamanu ai nei ua whaafetai ua whaamanu ua whaima uso Yesu e ola ia u e whaavavau ta whaamanu ai nei. Whaaftai tele lava, le pese na wau te loa tātou te pese umai tātou te loa. Ni whaaftai lea lofa o lea tua. Tātou na usi tātou pese Christmas. Ia whaamanu atu ele ia o le mātou pese ma le mātou peno. A vi ia le li whaaftai mo lo si fongana e pese mai e. Ia tālofa le wala au. Tālofa lava. Hello? Tālofa. Tālofa. Ia o le suafa. Faith. Faith, ia. Faith o le ale upuna amatai tātou polkalami. For God so loves the world. For God so loved the world, John 3:16. Yeah, whaafetai whai uma mai la whai up. For God so loved the world. For God so loved the world, John 3:16. Yeah. That he gave his only begotten Son. Yeah. Yeah. Son. That whosoever believeth in him That whoever who believed in him shall not perish, but have everlasting life. Ia mana ia fo nei aso ia o ele upo le atua a wau fa pe lava na lofa mai o le atua ia o faith ia o ai lisi vala au fa mole le malu e luata e ta lofa lava Alofa. o le swafa ma le fa alo alo Faiva. oi Yeah. oi ia ia ele ia e sa no mai faiva Awa fa pia lava na alofa mai le atua lala. Wea uina mai lo na tali pele totas. Na ia le fano se ta se fa tua ia te. Ia maua le ula fa va. fa tai tele lava Pai pusfurono. Whaaftai tele lava, ia, whaaftai o le Christmas mo e mātua mai la iti, mā lo lava. Ia, e mai tamaiti e lele o lo le upo le atua, a o nei, whaamole mole lava, malo whaalolo tele lava. Mā nei e tele Christmas e whaapea oe lo umatangata le upu lea ione tolu suma le wa le alofa leo le atua. Nā fio mai e laso Christmas, ai whaaftai tele piki atua o tau me alofa, ta se lau la I nei tātou ofisa I manukau la whatali e tua I maana. E lua o le ua maua o faith ma faiva. Le ua maua me alofa le ta se lau la whaftai tele lava mo e na wala au mai. Ia, malita ele lota mo le tua ila o whaftai tele lava I le panel nei tai au whaftai tele lava mareta. Filiva a whapena Shalom Philippe whapena ia salvation. Whaaftai fo ia Eva, ia ma le usone ia Julia se o whanau o nai tamaitai ia o le mātou Sunday School. O le amela o talvo, amela maelo Sunday School. E le whamasani ai ai whaaftai le lofo le atua. Ma le taele o loto te mo le toile o whaaftai tele lava. Ia te utou maretam shalom. Te le se sau tāua o utou salvation. I upuna utou o mai le loto le alofa o le atua. E tūwhai nātu I o tātou ainga, whaaftai tela fo le sunga le whaafenga taulangi ma le whaletua. O tau tonu te lele ngā luenga e meise o mātua le tamama tina, ia te outou o ina le upo le atua o te whaalongolongo atu ma le o whaaftai tele. Wa a fatu le leia o lo to ina e outou tua a I outou loto. Whaaftai fo le whanau ne ia Eva ma Julia, thank you girls. Whaaftai lava mo le whaapena fo le tuangane. Ia salvation. A tono o tāne e moni ele upu whai mai au le inga I lau tamaitai.
Ia, vai, whaamalosi mai ali I tausanga fōu, ia e whaaftei lava. Ai mana tua o tātou mea alofa nāta I se lau tāla, whaawina fo le polkalame le tau Tepa le ainga le nei tausanga, o faith, ma faiva, biki au tau mea alofa, o le tupe se lau tāla cash, so soani mo o le kiwisimasi. Ai mai le taele o lo loto, moli e tele la o whaaftei tele lava le pa ia mawalunga o le tātou o tunu. Ua vea foi lo tau whaafonga, ma lo tau tali mai, ma lo tau silsila mai, pol kalame le tau Tepa le ainga. O langona vai ata unele tina o lo tau mwhai ai. O le manuia le soifua maloloina le tino lo tau mawhau ma le anganga. Mo lo ainga ma lo ainga. E le ata u se atoanga. O le vala awina foi leo a ue le atua. E whaonga ina ai foi lo uola. O te sawa o te tau tua atu, le nei foi vaenga. O te au nā toi awala nei pol kalame. O lau te talo I whaamanuia tele lava le atua I tonu o ainga poto, ia te ole tamama tina, peo na o avatu. O le alofa, e a fifia I mea uma, whai ma o le whaatua whaamoe ma le alofa, a o le esili o nā mea o le alofa lea. O le atua lava, po ia lava o le alofa, o Yesu foi, o le alofa lava ia. Ma tau te whaaftaitira ia manuia tele lava le kiwisimasi, ma le tausanga fō I ainga uma. Manuia le kiwisimasi, Mareta, manuia le kiwisimasi, Shalom, manuia le kiwisimasi, Salvation, manuia lava le atua, God bless. Whaaftai, tātou tui wheloa I le tausanga fō, I le lua whelua sima le lua, pe atu sai ma le whinanga loa lofa o le atua, whaaftai tele lava Julia ma, usu tātou pese, Manuia le kerismasi, manuia le kerismasi, manuia le kerismasi, ma le tausanga fō. Alofa atu I mātou ainga, alofa lo te mamlau tinau, vai se alofa. Alofa atu te mamau tinau. Ia, tai.